Ye ke polelokgolo ya pulo ya province yeo e fapanego le ya mengwageng ya go feta. Shedi e be beilwe go ditlamorago tša leuba la COVID-19. Province e setse ya betše bašomi ba tša maphelo ba go feta 4,000 moento go fihla ga bjalo. All indications are that our rollout of the first phase is a resounding success. So far, we have vaccinated over 4,000 healthcare workers. Ikonomi yeo e thušago ka letolo e sa le hlotlo. Dipalopalo tša batho bao ba sa šomego ka provinceng e eme go diperesente tše 27.3. Go no swana le polelong ya ngwagola, province e sa beile tshepo go dipeeletšo go tšwa dinageng tša kantle. Go lebeletšwe gore mafelo a malwa a difeme go etša sešego, Thohoyandou le Nkuankua a hlole dikgoba tše malwa tša mešomo. The Nkuankua Industrial Park is host to no less than 823 direct jobs. The refurbishment of the Seshego Industrial Park has helped to benefit no less than 75 small, micro and medium enterprises. The Seshego Industrial Park is currently at 85% occupancy rate. Mokgatlo wa EFF o belaetšwa ke tlholo ya mešomo ka provinceng. Gore go na le industrial project tše le gore ba di tlhalošitše tše tharo ke ya Seshego, ke ya Nkuankua, ke ya Thohoyandou. He be ba bolela ngwaga go feta ba boletše gore e tlo tlhola mešomo ya go lekana 6,526. Mara he re boa le kgono ba re botša ka even less than 1,000 jobs. Mokgatlo wa DA ka go le lengwe o laeditše manyami ka moo mmušo wa province o lwantšhanago le bosenyi ka gona. The biggest disappointment was no mention on gender-based violence. What we saw was in the most recent crime stats that we are the rape capital of the country. Tonakgolo o boletše gape ka diprotšeke tša metsi mo a boletšego ka province le dilete go etša Kiane, Polokwane le Sekhukhune. Tonakgolo o etše ka thoko dibilione tše 3.5 tša diranta go kgoro ya maphelo, thuto le tlhabollo ya selegae.